أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyat bilan at-tafsir muyassar o'zidan darsimiz davom qilgan bo'lib, Yunus surasi 62 oyatga kelib to'xtab qolib ekanmiz. Shu yerning o'zidan yana darsimizni davomlashtirishga tirishamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'den kısaca Uygur tercümesi. Rastla Allah'ın dostlarına ahirette Allah'ın azabından korkuş, dünyada koldan ketkizip koyganға kaygırış yoktur. Ular iman etkan ve takvadarlık kılganlardır. Ularga dünya ve ahirette hoş haber beriladi. Yani dünyada can üzüş vaqtida Allah'ın razılığı ve rahmetiga erişilganligi bilan ahiratda nazimetlik cennetke kirdiganlik bilan xush xabar beriladi. Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Ana shu katta baxtdir. Ey Muhammad, ularning san ularning sana sen peygamber emassan degan so'zi seni qayg'u solmasin. Bütün güç kuvvet Allah'a mensup. Allah sana medetkardır. Allah onların sözlerini anlap durguçudur. Emellerini bilip durguçudur. Rastlıla asmalladaki
va zimindagi hamma narsa Allohnindir. Ya'ni Allohning mulkidir, bandisidir, mahluqotidir. Allohni quyib butlarga cho'qinganlar faqat yo'qilang parazgil tayniydi, ular faqat juylaydi. Ey insanlar, aram erişinglar üçün Allah sizlarga keçini yaratdı. Narsalarni ko'rishinglar uchun kunduzni yaratdi. İbret kuluqi bilan anglaydigan qavm uchun buningda nurg'un alomatlar bor. Ular, ya'ni kafirlar, Allohning balasi bor deyishdi. Allah buningdan paktur, bihojatdir. Ya'ni bala beqib olish ehtiyoj uchun bo'ladi. Allah bo'lsa hech narsaga muhtoj emasdir. Osmonlardagi, zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allohning balasi bor degan bu so'zinglarga hech qanday fakting yo'q. Sizlar bilmaydigan ishlarni yolg'ondan Allohga chaplamsizlar. Ey Muhammad, aytqinki, Allohga yolg'onni chaplaydiganlar haqiqatan do'zax azobidan qutulolmaydi. Ular bu dunyodan ozgina vaqtla bahramand bo'ladi. Andın ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytidi. Andın kafir bo'lganliklari sababidan ularga qattiq azobni tetitimiz. Xo'sh. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim fil akhirati min iqabillah. ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. على حروف تنبيه. حرف من حروف التنبيه. Okay. Agahlandırıştan Arap'tan boğan bir harp. Dikkat! Çukum Allah'ın dost yaralları ula üçüncü ahirette Allah'ın azabından korkunuş degan gap bo'lmaydi. Buningdan keyin kelayotgan kelmoqchi bo'lgan, bo'lmoqchi bo'lgan, yuz bermoqchi bo'lgan Allohning azobidan oxiratga hech qanday ular qo'rqish olmaydi. ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا va dunyoninki nisib huzur halovatlardan iborat qo'ldan chiqirib qo'ygan buningdan burun uni qochirib qo'ygan narsa qirta g'am qayg'urish olmaydi. وصفات هؤلاء الأولياء أنهم الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله وما جاء به من عند الله وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب معاصيه. Yani şu evliyanın, Allah'ın dostlarının sıfatı olsa, ula qaysi insanlar, kandak kişiler degende çokum ula Allah'a tasdik kılırlar. Allah'ın peygamberge ergeşkenler. Ve o Allah'ın peygamberi Allah'ın huzurundan epkegen nasi ergeşkenler. Bula Allah'ın buyruklarına maslaşış, Allah'a karşı çıkırgan, Allah'a isyankarlık kılgan bunda kişilerin çoğu Allah'ın buyruklarına maslaşışlan, Allah'ın kokulganlar ve Allah'a çok karşı duruştan, jirak duruştan Allah'ın kokulganlar bula. لِهَؤُلَاءِ الْاَوْلِيَاءِ الْبِشَارَةُ مِنَ اللّٰهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بما يسرهم ومنها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له وفي الآخرة بالجنة لا يخلف الله وعده ولا يغيره ذلك هو الفوز العظيم لأنه اشتمل على النجاة من كل محظور والظفر بكل مطلوب محبوب. Yani şu Allah'ın dost yararları için Allah Subhanahu ve Teala tarafından hayatı dünyada hursallik var. Ula hursan bulungan, hoş olgan narsalardan çok
Ular için bir kuş bisharet var. O kuş bisharetinin katarından kaysi ise rü'ya as-saliha, yaxşı tuş görüş. Ki onu mümin körüdü. Mümin onu körügan tuş gör, yaxşı tuş. Ya ki o yaxşı tushni o mümin için körsülüdü. Bu mu ular koygan bir kuş bisharetinin birisi. Ahiretde emdi nimeler buludu degende bu ahirette cennetle buludu bu xushxabar. Hayatı dünyada ula xursand bo'lgan narsan bo'lgan bo'lsa oxiratda jannat bilan bo'ladi. Alloh hargizni o'z va'dasiga xilof qilmaydi va va'dasini o'zgartmaydi. Bu bo'lsa ana shu buyuk bir qozonishdir. Chunki bu buyuk qozonishni o'zi o'z ichiga oladida har qanday cheklangan narsaning o'zidan qutulishni o'z ichiga oladi. Ve her kandak onun için suyumluk onu izlendiğin mandak nesin özge kaznışını öz çıkarır, zaferini öz çıkarır. Ve la yahzunke eyyuhar rasulu kavlul müşrikine fi rabbihim ve iftirauhum aleyhi ve işrakuhum ma'ahul evsane vel asname. Fe innallaha teala huvel muteferridu أو هو المنفرد بالقوة الكاملة والقدرة التامة في الدنيا والآخرة وهو السميع لأقوالهم العليم بنياتهم وأفعالهم. Ey Peygamber Aleyhisselam bu müşriklerin ki Perverdigar doğrudaki kılgan gep sözleri ve onların o Perverdigar olan tokumu böhtanları ve onların o Perverdigar uçu butlarını özünki yalgan mabutlarını şerik kılmış bilişe her güzmüsünü uygu taşlap koymuşsun, gam taşlap koymuşsun. Çukum Allah subhanahu teala yeterlik güç kuvvetke çoğukçudur. Ve dünya ahiretki tuluk kudretke munperit yüz yalgız çoğuk zattır. Bu Allah bu insanların yoki u mushriklarning so'zlarini anglovchidir, ularning niyatlarini va ularning qilmish harakatlarini bilib turuvchidir. Ala inna lillahi kulla man fis samawati va man fil ardi min al malaikati wal insi wal jin ve gayri zalika ve ayy şeyin yettabi'u man yad'u gayrallahi min şuraka ma yettebi'un إلا الشك وإنهم إلا يكذبون فيما ينسبونه إلى الله وإنهم إلا يكذبون فيما ينسبونه إلى الله. Dikkat! Çukum Allah Teala üçündür. Asmallardaki ve zimindeki periştelerden bolsun, insanlardan bolsun, cindan bolsun, ve ondan başka barlık mevcudat, mahlukatlardan bolsun, hemmesi Allah'a ait, Allah'a has. Kandak neseye geçiyordu? Şeriklerden Allah'ın gayri çakırık Allah. Kimge geçiden de? Kandak neseye geçiyordu ula? Neymi gerek ulağa? Kandak davet gerek. Yani kancık peygamber gerek, kancık kitap, kancık buna bir delil pak gerek. Bula fakat şekil kokuşudu, şekil egişidu bula. Bula Allah'a nispet vergen nas hakkında yalgan söz yakan yalgancılar bula. هو الذي جعل لكم أيها الناس الليل لتسكنوا فيه وتهدأوا من عناء الحركة في طلب المعاش وجعل لكم النهار لتبصروا فيه ولتسعوا لطلب رزقكم إن باختلاف الليل والنهار وحال أهلهما فيهما لدلالة وحججا على أن الله وحده هو المستحق للعبادة لقوم يسمعون هذه الحجج ويتفكرون فيها. والله سبحانه وتعالى sizler için aykakla keçini sizler aram alıdığan bir vakit kıldı.
u kecha olsayna tirikchilikni talab qilishdan her charchagan vaqtda naiti armaldigan bir vaqt qildi uni. Armalishinglar uchun, xotirjam bir huzurlanishinglar uchun kechini mana xotirjam, tinch, huzurliq bir vaqt qildi. Sizlar uchun kunduzni qildi. Nima uchun? U kunduzda butun narsa keraklarni ko'rishinglar uchun va sizlarniki rizqinglarni talab qilib e, yer yuzida harakat qilishinglar uchun, minishinglar uchun chuqur bu kecha va kunduzning o'xshashmasligida, bu kecha va kunduzning ahlininki, o kecha kunduz ichidagi ahlining holining o'xshashmasligida albatta delil va pak hujjatlar var. Nimaga? Cho'qim Allohning Allohning o'zilamla ibodatga eng loyiq deganga delil va pokit hujjat var edi. Kim uchun? Hujjatlarni anglaydigan, bu hujjatlar haqida obdan tafakkur, taaqqul qiladigan mushunda qavmlar uchun. قال المشركون اتخذ الله ولدا كقولهم الملائكة بنات الله أو المسيح ابن الله تقدس الله عن ذلك كله وتنزه هو الغني عن كل ما سواه له كل ما في السماوات والأرض فكيف يكون له ولد ممن خلق وكل شيء مملوك له وليس لديكم دليل على ما تفترونه من الكذب أتقولون على الله ما لا تعلمون حقيقته وصحته. Müşrikler şuna dedi ki Allah'ın balısı var. De. Kandağızsa el melaiketu benatullah diyormuşuz. Periştala Allah'ın kızı diyendek bula moşun şaş taktıkı cülüp dedi. Ya ki Mesih İsa yani Allah'ın oğlu degandek. Allah bunun hemmisinden pak ve bunun hemmisinden tolum üstün ve uzak. Ve Allah subhanahu teala yüzden başka her kandak nesin çok bir hacet. Allah Teala için bütün asman zemindeki hemmisi Allah'a ait, Allah'a mensup, Allah'ın mülkü bu. Kandak mı Allah Teala için üz yaratkan nesin üzdün balığı olsun. Her neyse Allah'ın mülk tutan tutsa. Bu bala degeni bala kılveliş, bala kılveliş normalde bir ihtiyacdan neticesi bu. Hemen bir kim bir yaşlanıp kalanda, güç kuvvetini ketkende, muşumunu bir kol putumu putulup, hemen bir yar yolak bulamı degenden ibaret. O bir jığıp etkanda bir muhtajlıkның neticesi. Vallahi bu ihtiyacın münezzeh. Qandaq olup zat yüz yaratkan nersinin üzdün Allah Teala için bir balı olgan boludu. Her nerse Allah'ın mülk tutsa muşum hem deydi işte. Muşum bir hem de bir ularınki bir köz karşı muşum bir itikadım o. Dedi. وَلَيْسَ لَدَيْكُمْ دَلِيلٌ عَلَى مَا تَفْتَرُونَهُ مِنَ الْكَذِبِ. Ula sizler için ey müşrikler, sizler bu yalgandan ibaret, bu uydurup tok çıkan narsınlar hakkında hiç kandak bir ilmi asasga egemez. Sizlerde hiç kandak delil pak diye nesi yok. Sizler inin hakikatini, onun sağlam, sıhhatini bilmeydiğin nas doğruda, bilmeydiğin nasin ya ki Allah'a çaplap Allah hakkı devatamsınız sizler. قل إن الذين يفترون على الله الكذب باتخاذ الولد وإضافة الشريك إليه لا ينالون مطلوبهم في الدنيا ولا في الآخرة. Degan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çokum Allah'a yalganı, Allah balısı var dep balın nispet berişlen Allah'a yalganı tokum toqğalla, böhtan qıyğalla ve Allah subhanahu teala'ga şerikni qo'yishdan Allah bu xil böhtan toqumni atqalla öz maqsadiga erişemeydi. Dünya ve ahiret maqsadiga erişemeydi bular. إنما يتمتعون في الدنيا بكفرهم وكذبهم متاعا قصيرا
ثم إذا انقضى أجلهم فإلينا مصيرهم ثم نذيقهم عذاب جهنم بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم رسول الله وجهدهم آياته. Çokum ula dünyada özlerininki küfür ve kizminin sebebi bilen azgına bir bahraman buluş var. Azgına huzurundu bula. Bas. Nayt ötkinci bir huzuruluş var bulanın. Ananın kim bulanın vakt saat tügeydi. Bulamı ağdırılıp taşıldı. Kumpey kum veyran buludu. Ulanın ecil tügeydi. Ananın kim ula hemmesi degendek biz tarafki kaytıdı. Ahir qaytish o'rni biz taraf keldi ular. Anandan keyin ularga jahannamning azobini tetitimiz. Ular Alloh kafir bo'lgan sabab bilan va ularning Allohning payg'ambarlarini yolg'onga chiqarganlik sabab bilan va ularning shu Allohning oyatlariga tanganlik sabab bilan jahannamning azobini ularga tetitimiz deydi. Xo'sh, oyat karimada ataquluna alallohi ma la ta'lamun degi bu istifhom Alloh subhanahu va taologa sizlar bilmaydigan narsani o'zindamsizlar. Buni o'zida mush bir gap bo'ldimi? Holingni musha yetdimi? Bilmaydigan narsani bilish davosini qilib, o'ttirg'i chiqib sakrab, taqqa juylab, mushunaqa ahvolingni masha keldi menda Alloh haqida siz bilmaydigan narsada Allah nomidan fatvo verib, har xil jo'lib, ostin-ustin qilib, masha yetdinglarmi? Mushundamsizlar? deb Alloh subhanahu va taolo nayt eyiblayapti. Mushunaq Alloh nomidan har xil jo'laydiganlarga nisbatan. Bu yerga ataquluna degan alif olam, alifla nima? Hamza istifhom bu tavbih uchun, malomat qilish uchun, eyiblash uchun. Xo'sh, darsimizning davomi keyingi soat bo'ladi. Va oxiru davana elhamdulillahi robbil alamin.